iki kiganiro dusangije muri siporo kuri gatatu 250 hamwe na Mavaropanos and of course Rudiga. Gatatu 250 Gatatu 250. Reka twamamaze, reka twikoze muri Addison College. Addison College ibintu ni neza cyane. Ubu ngubu ushaka wajya kwiga gusudira, kudoda, gukora iby'ubwiza, gukanika, multimedia ndetse no kuvugira mu ruhame indimi Icyongereza. Harimo how many years akona kamenya kuko nagiye muri Addison College, kandi nawe ushaka kujyayo bakorera i Muhanga, i Musanze, i Rubavu na hariya Kayonza barahari. Rwose nugera i Kigali urahita ubona ibyapa bya Addison College birahari. Yego, ariko ntibibagirwe yuko banigisha indimi. Ni umunezero, ndi kumva nishimye, sinzi impamvu. Nishimye kubera ko iyo mbonye umuntu ufite impano kandi akifuza kuyigaragaza, of course I feel happy. Nitwa ngati? Nitwa bande? Nitwa Nomungere Cynthia aka Watara. Bande wowe? Watara and of course Rugaju. Impano ni iyi. Nyumva Rugaju ntabwo nirwa mbaza. Ni sport of course. Ni sport. Impano ni iyihe rero? Ni ukogeza, ni ugufana, ni ukuririmbira abakinnyi, ni ugukina, ni iyihe? Ni ukuvuga amakuru y'imikino ndetse no kogeza. Gusasanura amakuru y'imikino, ukikoza i Burayi, ukikoza mu Rwanda, ukatubwira Murera, ukatubwira Nyamukandagira, ibyo byose twagiye. Ikibuga ni icyanyu. Amakuru yacu turahera mu kipe APR Football Club, tubabwira yuko nyuma yo gutandukana n'abakinnyi bayo barindwi bose, ubu iri gushaka abakinnyi babasimbura. Harimo umunyacote d'Ivoire ndetse n'umunyaburkina Faso. Umwe ni rutahizamu, undi akaba aca ku ruhande rw'ibumoso kugira ngo barebe ko batwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup kizabera mu Rwanda muri ino mpeshyi. Rugaju rero tugiye kwikoza mu Mavubi turebe ibirimo. Mu Mavubi haravugwamo iki Rugaju? Havugamo yuko yari amaze iminsi hari mu Misiri rwose bategereje umukino wa gishuti kubera icyorezo cya Ebola bakaba batarawukinye, ariko bari barazinyemo n'umusore wakiniraga Mani witwa Noam Fred. Reka dukomeze twikoze hanze y'ikibuga twumva ibiri kuvugwayo. Amakuru yo hanze y'ikibuga twababwira nuko uwari uzwi nka Watara yikojeje ku rubuga rw'aravuga ati mwaravuze ngo natsinze penaliti gusa, ahubwo uzarebe izo Dembele yatsinze urebe ni Hakimi Katebe byatwaye Champions League. Kandi nababwira yuko ikipe ya Rayon Sport umuterankunga wayo mukuru Skol babaye bahagaritse gukorana. Abayobozi ba ekipe ya Rayon Sport bakavuga yuko bari mu biganiro kugira ngo babinoze. Naho amakuru yanjye y'ikibuga nari mfite yo hanze y'ikibuga nyarangiriye. Reka twikoze muri Reyo twumve ibivugwayo, tuganire n'abakinnyi baguzwe. Na mbere muri Reyo haravugwa yuko birukanye abakinnyi bakagarura n'abandi. Ese Rugaju birukanye abahe bakinnyi? Urebye muri Reyo birukanye abakinnyi barimo nk'aba Aziz Basane Kuranya, birukana Barikau na Bacimanga bari basoza amasezerano. Twibukiranye yuko Bacimanga na Barikau bari basinye amasezerano y'amezi 6, ariko ntibagiye ahubwo binjijemo n'abandi. Yego, bazanyemo umusore wakinaga muri Mukura witwa Nisingizwe Christian bakunda guhimba Bebeto, bazana na Nshuti Didier. Baravuga yuko ngo baguze n'umunyacadi witwa Charles ufite 1.99 m. Reka twamamaze, reka twikoze muri Addison College. Addison College ibintu ni neza cyane. Ubu ngubu ushaka wajya kwiga gusudira,
kudoda, gukora iby'ubwiza, gukanika, multimedia ndetse no kuvugira mu ruhame indimi Icyongereza harimo how many years akona kamenya kuko nagiye muri Action College kandi nawe ushaka kujyayo bakorera i Muhanga, i Musanze, i Rubavu na hariya Kayonza barahari. Rwose nugera i Kigali urahita ubona ibyapa bya Action College birahari. Yego, ariko ntibibagirwe yuko banigisha indimi. Yego, reka twikoze i Burayi tujye mu ikipe ya Arsenal. Haravugwamo iki? Arsenal ngo nyuma y'uko ngo umutoza ngo atwaye igikombe ariko ngo yashakaga n'icya Champions League, abakinnyi ba Arsenal baza kugira impungenge zo gutera penalty, ariko aba Paris Saint-Germain babikoze neza cyane ngo arashaka kubaka ikipe izagitsinda noneho za Man City agatwara igikombe nta kipe mujagaraje hejuru, ndavuga Arteta. Yego, Rugaju uri umunyeshuri wiga GS Mpushi, ni ikihe kintu cyiza wakundiye GS Mpushi? Ikintu cya mbere nakundiye Mpushi, buri kintu gikorwa mu mwanya wacyo. Niba kuwa gatatu ni amakarabu ufite cyangwa kugaragaza impano, ayo makarabu ukayajyamo ugakora. Hari siporo, hari umuco, hari karabu nyinshi zigiye zitandukanye wakwisangamo ku buryo nta muntu ujya uhezwa Mpushi, kandi bigisha neza, afite n'abarimu beza. Yego, nawe niho wazamutse? Nawe ndakeka ariho wiga? Nanjye niho niga. Amakuru yacu usubusi twajya mu kigo cyacu cya GS Mpushi tukareba ibivugwamo. Niho twanyarukiraho gatoya. Mu kigo cya GS Mpushi amakuru ya siporo ni iki kiri kuvugwayo? Ni ukuvuga yuko ikipe ya volleyball ikomeje guhatana. Uje gusura ikigo cyacu cya GS Mpushi twakwereka ibikombe dufite, ndakeka bigera nko muri 5. Turashaka no gukora amakipe akomeye y'umupira na basket, kandi nivuga birahari n'amaguru barayaguze. Kapiteni wa volley ninde? Yitwa Kevin. Urakoze cyane. Caca, bye bye, turabakunda.